Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma auladan salihin. Amma ba'du. Ulama'ana al-kiram al-a'izza wal ajilla, hadratul mukarram wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Nuruddin Hasbullah, wa yalihi Kiai Haji Ahmad Fauzi, wa Kiai Muhammad Anwar Nuruddin, wa Kiai Ahmad Mahbubur Rahman Khairuddin, wa yalihi Kiai Muhammad Hasan, wa yalihi Kiai Guntur. Sareng setuju para kiai, setuju para ulama, saya sangat abdina amuljaaki tortoati Bapak Kepala Desa Tamprudaja beserta jajaran sebutan kula cinta sayangi, sahibal farah was surur Bapak Mu'i sareng Ibu Nawati, sekaligus mantan anyar 2 Ustadz Muhammad Khalili sareng Raji Epon Emilina Putri, sebutan kula amuljaaki tercinta sayangi, para rabu undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sesami-sami mulja, sebutan kula amuljaaki. Alhamdulillah, bulan mulja, iare mulja, dan kula ben ajunan semakin hadir dak ke tempat mulja, kalaban acara mulja, along polong ben orang-orang si mulja mantar muka gak dinto tanda sampai ke akhirat, dan kula ajunan apolong sampai ke swarga. Apolong sareng para alim ulama bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkong-langkong mantan anyar 2 mantar muka tete cucu pasteh dunya akhirat sampai ke swarga, suli andi katurunan salihin salihat, amin Allahumma amin. Para rabu secara singkat, dan kula semakin epakon sarang tuan rumah kalaban 2 tugas. Pertama, naremah pemasraan dari pisan bini. Pertama, dan kula jawab wa alaika wa alaihi salam. Nomor 2, dan kula ampun naremah, dan insyaallah anak manto menikah bidan kuli yang ke anak tibi yang ke manto, dan insyaallah antara dari Tampru Lao sareng Tampru Deje kento adat istiadat ampun sami insyaallah, kento pisan antara pisan setong kecamatan cuma lain tisah, jadi adat kebiasaan. Artinya insyaallah tak manabi menyesuaikan diri. Lain ben apisanan rengceu, contoh apisanan ben oreng banyu ates, mungkin tradisi adat keistiadatan tak pada. Mun panika insyaallah ampun setong kebiasaan ampun.
insyaallah ampun bisa menyesuaikan diri dan mencermuka anyana barokah doa ada ka para ajunan setuju mencermuka anak sedua penikah tete cucu pas tetunya ben akhirat. Amin Allahumma amin. Tugas nomor 2 sakater cepon Kiai Haji Lutfi Ki Puruh menyampaikan hikmatun nikah teka sakater antara laki bini ke ento pertama si wajib jaga iki panika urusan ibadah ada Gusti Allah benar jaga kemaksiatan antara laki bini bila-bila berdesetong kelakuan teretan panika ampo enteng-entengakin bitan kula ben panjenengan estona tu sana sangat raja. Kenapa arasanan telepon cara pak ribah bahkan arasanan penikah tu sana lebih raja tempeng azina ulama mata buakis penikah mungkin panjenengan penikah timbul tanya masa ya cek karo arasanan mak tu sana rajan ben azina debuna ulama azina kor sampean penikah atau pengku ke Allah cukup ke Allah minta sapora ke Allah kau ngang Allahnya pora amin keng mun arasanan debuna ulama kulaban sampean mun tak tela minta sapora ka orang seerasan ni maka Gusti Allah tak nyepora makan bedempa arasanan pernikah hukum pertama wenang oleh 2 maksiat haram telok nifak alias munafik 4 kafir murtad nek kadang arasanan mangkane keiteng-itengagin di guluban sampean soalnya arasanan di kelemak mak lagi bini kadang teh sakarasa dung tedungan itas ketedungan arasanan irung berung arasanan sampean pol kompol saberengan arasanan kelakuan iteng-itengagi keng tusan raja mak Allahumma sholli ala Muhammad beda arasanan nikah pertama wenang oleh kenapa sih oleh arasanan tak nyebutnya mana bentak mengerti ka orang seerasani contoh sampean arasanan ke khori napa arasanan arasanan ka abenta ka cubana orang king lakar ungkuan se kebentan ka ungkuan beni abenta orang coba eko cak bagus eko cak coba beni mun bagus eko cak coba ni kan nyaman buhtan napa buhtan abai ke bay al buhtan akbaru min al ghibah abai ke bay ni kak kenya tu sana rajaan ben arasanan lakan laungkuan cuma mun ekeding orang ngepegel ni kan nyaman arasanan tung wenang arasanin orang tak nyebut nyamana keng tak mengerti ka orang seerasanin artinya sampean pol kompolan ya mun ke khori ruwa macek cubaan umpama ya mun ke khori ngeding kan kremet nih kata nah ini kita nyebutnya mah ya mun anur wacek cubaan lakoteng kana tak depor umpama bentak fokus mengerti ke orang lain ini oleh tak apa Allahumma sholli ala Muhammad tung wenang makanya sanosa sahabat matur ke Rasulullah mun kira nyebut nyama ini kan sahabat tak nyebut ke nyama namun arasanan juban contoh ya Rasulullah sahabat pernah matur ya Rasulullah inna fulanata ini kan tak nyebutnya mama inna fulanata fulana mun laki fulan mun bini fulana tak nyebutnya mas sahabat inna fulanata tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya su'ul khuluq ya Rasulullah beda orang bini mun siang keintu apa semululu tak buambu ya Rasul tasumun nahar mun siang apa sah lebih 41 Muharram mangken benih tehi Rasulullah madebu pasah paling bagus mari bulan Ramadan Arya pasah nang bulan Muharram mangken nih kehori makro acaca mata apa sah yang di alasan mah
Coba sampean ngunceng ke hori mun bah ke hori apa semangken tak ngakan sampean kecewa napa punten? Panyaring teh kecewa napa punten? Kecewa. Nika si aga bae acara tuan rumah mulai tahun nade pagi air Rabu tak ada kecewa. Alas naring tak apasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kan fulana tak nyebutnya inna fulana tasumun nahar ya Rasulullah beda orang bini mun siang apa setak bambu wa taqumul laila mun malam jaga ya Rasul tahajud wirid zikir Al-Qur'an tapi sayang ya Rasulullah wahia su'ul khuluq tapi orang bini panika coba bebetekak bebetek nek kasih berak mak inghi bebetek niku repot sing ubah mak mun karo danin dakula ban sampean ni gampang ya oba Allahumma sholli ala Muhammad si berak ngubah ni ka bebetek mun la bebetek nih wabit maki beres terus lagi ya wa taqumul lail mun malam jaga ya Rasul wirid wa ya su'ul khuluq tapi orang bini kayak itu ya Rasul coba bebetekah coba akhlakah napa ka coba nah tu'zi jiranaha bilisaniha tatangkeun isakeun ya Rasul bilisaniha kalaban lesanna fitnah iko cae erasani Allah biasa nih mak dia pun ulama manusia Saudi ni tak lepas dari telok terus lagi kula ben sampean odik ni tak lepas dari telok napaan setong tak kira lepas dari bentana orang tak kira lopo dari lesan orang lain dua kula ben sampean odik tak kira lepas dari ujian telok kula ben sampean odik tak kira lepas dari pateh pertama tak kira lepas dari lesan orang siapa pun mesti rasan bi orang Allah bi rasani Rasulullah paling bagus Nabi paling bagus Rasul paling muljan Rasul tadi paling muljan akhlak Rasulullah Gusti Allah langsung sing ngalem ka Rasulullah tapi Rasulullah ki eko cak bi orang Rasulullah ki rasane bi orang Rasulullah ki eko cak tukang tenun tukang seher bahkan Rasulullah eko cak gila Allahumma sholli ala Muhammad terus iki tatang kene eko cak ya Rasul erasani fitnah eko cak ben semacam esaken kalaben lesan nah pada bun Rasulullah laisa khairum minha laisa khairun fiha orang bini siaga dia tak andi kebagusan dak kebagusan sekali na'udzu tetimake siang apa tak buambu malam wirid tak buambu keng nyakin tentang kearasan debun Rasulullah tak oleh kenjeren tak andi kebagusan tak terima ke bibi Allah pakun neraka la khaira fiha tak andi kebagusan debun Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad ini ke nomor stop nomor 2 arasanan nikah maksiat haram dalam arasanan si maksiat haram mun nyebutnya mah jika tak usah kabela ni mulai nyebutnya mah tak usah dengan lajeng bahasan sampean langar tekapi iki sampean mun arasanan laungkuan ya anur wa tepang siapa Muhammad nikah maksiat tak oleh jaungkuan ya ungkuan dari nyaman arasanan mak muntah ungkuan abai ke bayi nyaman telok na parasanan nikah ingki penikah na nifak munafik napa munafik ate tak pada bencolo tak nyebut nyamah kengarakin orang sing artiya anorwa coba bebetekang lakon akun karo tengkani beni siapa anorwa elaon si bedekan cetina raja ibarat menang wila jua engkau tak nyebut nyaman nah kau susah ya kau
Nika nifak munafiknya mana? Jumhur ulama. 4 terakhir arasanan nika kafir murtad. Contoh, sampian nyebut nyama ibunya noreng, tegur, senegur senegur sekihiri. Contoh, injak mun safati marwa tengkana tak lebur. Coba akhlak ka umpama. Tegur sampian bilang, lagi. Jak nyebutan ke arasanan orang hukum haram. Apa jak ongkuan? Menongkuan jak tak haram. Lah ni kamu murtadnya mana teh? Lega boleh jak haram, aban tengin akin haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka keluarga ni laki bini pertama saling jaga masalah ibadah ke Allah, saling jaga kemaksiatan. Tore doa aki ke Allah, mantar muka, mantan dua tadi cucu pas sampai ke surga. Soalnya laki bini itu tak tanto masuk ke surga kapi mak. Beda si laki masuk surga sebini neraka. Saya contohnya Nabi Lut ben rajina. Nabi Lut masuk surga rajina neraka. Kenapa? Makin rajin Nabi. Muntah iman mak. Muntah Islam. Pada ben ke Fauzi kirim khososan mulai le. Depak kapi depak korse mate iman, korse mate Islam. Tak usah sampai ke Fauzi macam Fatihah posak gila. Situng baik khairun minad dunya wa ma fiha. Korse mate ngiba Islam iman, maka Fatihah situng lebih bagus timbang dunya ben esen. Beni dunya makin melolo sejak Nabi Adam sampai kiamat. Bagusan Fatihah setong bagi orang mati mun mati nang iba Islam iman. Keng mun mati tak iba Islam iman, beni Fatihah setong. Onceng jutaan kiai, onceng jutaan umat, tahlil tahunan tak buambu. Keng mun semate tak iba Islam iman, maka tak depak bende parlona tadi tak. Mangkan makin ngulok salam bi Rasulullah ya atur. Ke kuburan baik, ngulok salam mun pada Islam mah. Mun semate ilmu kubur je mate Islam. Mun agama na Islam. Assalamualaikum ya ahlal kubur dara qaumin mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Keng mun se mati benireng Islam tak oleh demun Rasulullah. Tak usah pada ben sampean ke Malaysia. Toke na sampean cina kafir luar Islam bi Rasulullah pokon cek ngolok salah. Cuci akrab tak usah teh. Kula saku ketemu bereng tampuru lawan nika. Ni Malaysia. Kata toke na cina. Assalamualaikum bos, tak usah. Jadi akrab pak, tak usah assalamualaikum, selamat pagi bos dia. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirin sesami-sami mulja sebutan kula amulja aki. Depak, doa depak. Napa na sedepak doa nate? Arteh ben murut tegua. Terus lagi ya. Doa sedepak jumlah ulama arte ben murtad gage Fauzi kila mancar muka semate tera aku buru kak rumah sedepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 laki bini apa ni kesebalika selaki masuk neraka sebini swarga. Saya ada contohnya Fir'aun ben binina. Fir'aun ni tercerita mun sampean tahu kapi. Enghi. Fir'aun ni sombong. Dari sombongan Fir'aun ni sombongan ben iblis. Terus lagi mak. Kendagan ben iblis. Iblis makai sombong bahkan mun abenta ilmu, mun abenta kealiman, iblis ni lebih alim timbang malaikat. Penter iblis, tapi iblis ni sombong, makai sa sombong na iblis enten tak ngaku pangeran mah, tak ngaku. Tuh orang ngabus ke gulit dure tak konsen dia. Walaking lapar sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba gula tanya, napa sih kebentar gula kieu? Tak ke, jadi kaki ngabus desa. Mun ngaji ngabus enak ya. Iblis sombong kengki sombongan Fir'aun. Fir'aun sombong dari sombong ngaku pengiran. Iblis sombong enggak tak ngaku pengiran teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah
iblis sombong keng sombongan la Fir'aun panika sampai ngako pangeran ngabas kangko teh ada mah boleh iboleh kaki jangan cengkal mah Allahumma sholli ala Muhammad. Fir'aun ni kanggo pangeran sombong aku tak teman gering teh tak teman gering keles melekanan tak teman mangkana Fir'aun ni pulang tak teman gering pas ngaku pangeran keng orang ni biasa nah mun tak teman gering rang gering mun kadung gering pas mate teh mun tak anje pasarah yang kok dia ulah nikah mun gering tak pati geringan mah paling keles mah de ieu kapan dia bergering bi Allah bah katonon dia Allah badas Allahumma sholli ala Muhammad la binina Fir'aun Siti Asia swarga dua telok laki bini nikah selaki ben sebini neraka kabdi pasera contohna Gusti Allah apa yang contoh Abu Lahab ben binina Allahumma sholli ala Muhammad Abu Lahab ben binina nikah sekongkol nih sekongkol majadin Rasulullah tapi sedetik kendala utama perjuangan Rasulullah seasak rosak pertama perjuangan Rasulullah maka tak usah kesambu orang kantor nih kata usaha kesambu para pejuang Islam para kiai para ustad mun sedetik kendala utama kangkui perjuangan Islam nih kerapet semak majadi teretan tak usah kesambu mulai lambak ki zaman Rasulullah niki lah terakhir nih kasih ketero kula ben sampean laki bini tero masuk swarga kepi teh saya contohna Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben rajinah saya ketero kula ben sampean laki bini tero masuk swarga kapi amin Allahumma terutama Ustadz Muhammad Khalili ben Emilina putri mantir pada masuk surga seneng amin Allahumma amin tan teretan sebutan kula muljaki ampun sakadintoh waktu ampun cek naren nyun pangaporah orang ben lebina sakatar penyampaian kadintoh mancermu kedetiah ilmu sebarokah men manfaat sebelum toron anyuna pangaporah semakin panika 1 Muharram tahun baru Hijriah Pak nengarihat semakin dari 1440 Hijriah ngalai ke 1440 Hijriah beni karo aube tahunna tapi ten kula ajunan mangdran aube ada peningkatan amal ibadah fokus dak Gusti Allah di dalam tahun si anyar gak dintoh amin Allahumma amin sakadinto akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.